Dobrodošli u online kurs kickboksa. Nastavljamo sa serijalom kombinacija. Ako do sada niste gledali, imamo već detaljno snimljena 3 videa. Prvi video se radi o samoručnim udarcima u kickboksu, u drugom videu sam detaljno pokazao kako bacati nožni udarci i u trećem videu sam pokazao neke od osnovnih kombinacija koje možete koristiti kao početnici u kickboksu. Sada nastavljamo sa tim serijalom kombinacija gdje ćemo danas raditi još novih 5. Ako niste gledali ove prve videe, preporučio bih vam prvo njih da pogledate jer tu detaljno sve objašnjavam korak po korak kako pravilno izvesti sve tehnike i kada njih odgledate onda dođite i odgledajte i ovaj video i probajte naravno sve treninge. Nakon svakog videa imate detaljani trening koji možete probati odmah od kuće bez opreme. U ovoj lekciji kickboksa nastavljamo sa kombinacijama rožnim i ručnim zajedno i gradimo na onome što smo radili u prvoj lekciji. Ako ste probali u videu u prvoj lekciji trening koji sam tu pokazao, onda ćete biti spremni da probate danas ovo nešto novo. Pokušavat ćemo nove udarce iz različitih uglova i sa različitim pripremama. U prvoj lekciji smo radili većinu kombinacija tako što smo započinjali sa prednjom rukom svaku kombinaciju. To je inače jedan od najsigurnijih načina za započeti kombinaciju i onako dosta se preporučuje iz više razloga. Kada počinjemo napade sa prednjom rukom, tu smo uglavnom najsigurniji, na najvećoj distanci smo sa protivnikom, te imamo vrijeme da izađemo sigurno iz kombinacije ako vidimo da nije baš krenulo onako kako smo planirali. Baš zbog toga najčešće ćemo i počinjati kombinacije sa prednjom rukom, ali iako je to jedan vrlo dobar način za početak, dosta je predvidljiv i nije uvijek najbolji. Zato treba učiti počinjati kombinacije sa različitim udarcima, ne uvijek sa prednjim direktom, nekada i sa zadnjim ili sa različitim udarcima kao što su i aperti i krošeji, također sa nožnim udarcima, sa fintama. Sve ćemo to imati priliku da učimo u ovom serijalu. Naravno ne možda sve u ovom videu, ali polako ćemo graditi na tome i raditi da budemo što bolji u tim kombinacijama. Jedna važna stvar koju treba napomenuti kada se vježbaju ove kombinacije u kickboksu jeste da, pogotovo ako ćete ove kombinacije vježbati van ovog samo kućnog formata, ako ćete ih probati negdje u nekom klubu sa nekim partnerom, čak i ako budete mislili da probate sparingovati, na kraju možda i meč neki da odradite, bitno je da razumijete da kombinacije u kickboksu kao takve moraju da se vježbaju jer one nas uče ono kako zapravo treba da se borimo. Ali bez obzira koliko mi njih vježbali, u borbi ima toliko stvari koje su nepredvidive, bez obzira da li je to sparing ili je to meč u bilo kakvoj borbi, toliko faktora ima na kojih mi jednostavno ne možemo utjecati. I zbog toga te kombinacije koje budemo pokušali vježbati nekad jednostavno neće raditi. Nekada ćemo početi kombinaciju neku, možda ćemo krenuti u napad i vidjet ćemo da nam se protivnik izmakne i jednostavno ostanemo daleko, ne možemo da je završimo. Iako smo mi zamislili tu situaciju tako, ona ne može da se desi baš onako kako smo mi to očekivali. Ali to ne treba da vas obeshrabri, zato što borba je takva i ne bi bilo toliko ni zanimljivo da je drugačije. Prva kombinacija koju ćemo danas vježbati jeste zadnji direkt, prednji krošje, zadnji middle kick. Nju ćemo raditi iz svog garda i bitno je napomenuti, kao i u prošlim videima, da ćemo se fokusirati da se ne krećemo previše dok radimo ove kombinacije i da držimo što pravilniji gard sve vrijeme, jer na taj način ćemo i najbolje naučiti više stvari odjednom. I bacati udarce pravilno i držati gard pravilno. Ova kombinacija koristi se u različitim situacijama borbi, ali najčešće se koristi da sa zadnjim direktom i prednjim krošeom podignemo protivniku gard. Ako bi prodigli protivniku gard sa tim udarcima, često ćemo imati priliku da ovaj zadnji middle kick pogodimo negdje protivnika po tijelu, a čak i ako ga ne uspijemo pogoditi po tijelu, možemo mu nanijeti dobru štetu tako što je on malo podigao gard i udarimo ga po donjem dijelu ruku. Kada bacamo zadnji direkt, važno je da to radimo iz početne pozicije garda. Te ćemo zajedno prateći zadnju ruku uključiti čitav zadnji dio tijela od stopala i sve do ramena. Nakon što smo zadnji direkt pružili do kraja, u isto vrijeme vraćamo zadnju ruku na glavu i bacamo prednji kroše, rotirajući sada čitav prednji dio tijela u udarac. Nakon što smo uspješno bacili prednji kroše, prednju ruku vraćamo što direktnijom putanjom na glavu, a u isto vrijeme prednjom nogom gazimo u stranu te bacamo zadnji middle kick u tijelo. Nakon što smo pravilno izveli kombinaciju, vraćamo se u početnu poziciju garda. Sljedeća kombinacija koju ćemo vježbati jeste prednji aperkat u glavu, zadnji direkt u glavu, prednji aperkat po tijelu koju završavamo sa zadnjim low kickom. To onda izgleda ovako.
Ovu kombinaciju možemo je koristiti najčešće u situaciji kontranapada. Na primjer, kada protivnik baca zadnji direkt, mi možemo napraviti tu blagi otklon u stranu i nakon blagog otklona izbacujemo taj prednji aperkat u glavu, nakon čega vežemo još jedan zadnji direkt gdje mu dodatno podižemo gard. Nakon što smo mu podigli gard sa tim zadnjim direktom, taj prednji aperkat koji ćemo baciti u tijelo mogao bi proći, na primjer ako on podigne visoko gard i napraviti štetu protivniku po tijelu, nakon čega ćemo čitavu kombinaciju završiti sa jednim jakim low kickom, pomjerajući se zajedno sa njime u stranu i na taj način sigurno imati vrlo dobru šansu da povrijedimo protivnika i da uspješno zadamo kombinaciju. Kada kombinaciju započinjemo sa prednjim aperkatom, važno je napraviti blagi otklon na prednju nogu, odnosno prebaciti zadnji dio tijela blago naprijed kako bi prednji aperkat bio jak i učinkovit. Nakon što bacimo prednji aperkat u glavu, vraćamo prednju ruku brzo nazad, a u isto vrijeme bacamo zadnji direkt potpuno prebacujući težinu zadnjeg tijela kroz udarac. Nakon što smo udarili zadnji direkt, koristimo čitav prednji dio tijela i udaramo precizan i jak prednji aperkat u tijelo protivnika. Poslije gazimo prednjom nogom u stranu te bacamo zadnji low kick. Nakon što smo pravilno izveli tehniku, vraćamo se u početnu poziciju garda. Sljedeća kombinacija koju ćemo učiti i vježbati danas jeste zadnji direkt u glavu, prednji aperkat po tijelu, zadnji direkt još jedan u glavu i nakon njega bacamo prednji middle kick po tijelu. To onda izgleda ovako. Ova kombinacija koristi se također u različitim situacijama borbe, ali najčešće se koristi kako bi protivniku nanijeli štetu na različitim nivoima. Dakle, pogađamo ga u glavu sa zadnjim direktom, nakon čega ga pogađamo u tijelo sa prednjim aperkatom i onda opet podižemo nivo gore i idemo zadnjim direktom još jednim na glavu. Nakon čega očekujemo da protivnik podigne svoj gard i nakon toga bacamo prednji middle kick koji treba da bude jak i učinkovit. Kao i do sada, važno je da kombinaciju počinjemo iz početne pozicije garda. Počinjemo sa zadnjim direktom, trudit ćemo se da ne telefoniramo dok bacamo taj udarac i da ga bacimo što dalje ispred sebe u jednu metu. Nakon zadnjeg direkta bacamo prednji aperkat po tijelu, uneseći čitav svoj prednji dio tijela u udarac. Nakon aperkta ponovo čitav zadnji dio tijela unosimo u zadnji direkt i nakon toga prebacujemo zadnju nogu preko prednje i bacamo prednji middle kick. Također imamo način da bacimo prednji middle kick sa switchem ili da zadnju nogu prebacimo u desnu stranu ili ako ste ljevak u lijevu stranu i na taj način još dodatno poboljšamo i pojačamo svoj middle kick. Sljedeća kombinacija koju ćemo vježbati danas jeste zadnji direkt, dva aperkta po tijelu i nakon toga prednji low kick. I nju ćemo raditi sljedeće. Zadnji direkt ćemo baciti oštro i ispred sebe daleko u glavu protivnika, nakon čega odmah rovimo dole sa dva aperkta po tijelu. Prednji aperkat po tijelu, zadnji aperkat po tijelu. I nakon ovoga radimo prijelaz sa zadnjom nogom u stranu kako bi oslobodili svojim kukovima dovoljno prostora za prednji low kick koji bi trebao nanijeti štetu protivniku po nozi. Ova kombinacija nalazi svoju primjenu najčešće kada se protivnik nalazi u ćošku ringa, ako smo ga natjerali svojim pritiskom u ćošak. I koristi se da mu napravimo dodatni pritisak te ga umorimo sa više udaraca odjednom. Ovo ne biste htjeli raditi kada se nalazite tipa na sredini ringa negdje gdje protivnik može lako pobjeći ili pomaći se u stranu nazad zato što možete vrlo lako ispasti iz balansa i naći se u neugodnoj poziciji sami i ranjivoj poziciji. Ovu kombinaciju kao i sve prošle počinjemo iz početne pozicije garda. Zadnji direkt prije nego što ga bacimo ne želimo pomicati ruku niti imalo prije bacanja lijevo, desno, gore, dole jer želimo da udarac bude neprimjetan, odnosno da ga ne telefoniramo. Pružamo zadnju ruku skroz do kraja njenih mogućnosti ispred sebe oštro u jednu metu, nakon čega odmah prebacujemo čitav prednji dio tijela u udarac i bacamo prednji aperkat jako, nakon čega odmah nakon toga bacamo i zadnji aperkat. Ta dva aperkta ćemo vezati zajedno s ovim desnim direktom kako bi ova kombinacija bila što efektivnija i nanijela što više štete protivniku. Nakon tog zadnjeg aperkta s kojim završavamo ručne tehnike, bacamo jak lijevi low kick tako što ćemo se ili pomjeriti desnom nogom blago u stranu ili možemo i stajati u mjestu i baciti. A također imamo i način da uradimo switch sa nogama, to će nam dodatno napraviti prostora za kukove i da pustimo tu nogu jako u našeg protivnika.
Sljedeća i zadnja kombinacija koju ćemo danas vježbati počinjat će opet sa blagim otklonom na prednju nogu, zato što ćemo prvo bacati prednji krošije u glavu. Nakon što smo uradili prednji otklon, bacamo taj prednji krošije u glavu i odmah nakon njega bacamo i zadnji uppercut u glavu, što će dodatno podići gard protivniku i nakon njega bacamo prednji uppercut u tijelo koji bi trebao proći ispod ovog podignutog garda. I sada kada smo udarili pravilno ovaj prednji uppercut po tijelu, pomičemo se čitavim svojim tijelom u stranu i bacamo zadnji high kick u glavu protivnika, s čime ćemo i završiti ovu kombinaciju. Ova kombinacija je malo zahtjevnija za izvesti i početnicima može biti teška na početku, pogotovo zato što ćemo počinjati sa tim prednjim krošeom. Ali ne treba to da vas obeshrabri, već trebate probati, treba je vježbati i sigurno može biti dobro korisna u situaciji borbe, sparinga, rada sa partnerom, rada na vreći. Sigurno će vam valjati da je naučite. Kod izvedbe ove kombinacije također, kao i kod one prošle što smo radili sa prednjim uppercutom kao prvim udarcem, možete je izvesti često u situaciji kontranapada, dakle, na primjer, ako protivnik baca zadnji direkt da se izmaknete i onda bacite ovaj prednji krošije, ali također ovo je kombinacija koja je univerzalna, ima svoju primjenu i na sredini ringa u toku borbe, može se proizvesti u napadu i u odbrani kada idete unazad. Tako da ima mnogo koristi. Ovaj high kick na kraju može biti fatalan, to jeste možemo sa njime nokautirati protivnika. Treba je definitivno naučiti i izvježbati dobro. Ovu kombinaciju također počinjemo sa prednjim otklonom na prednju nogu. Blago se prebacujemo sa našim zadnjim ramenom i čitavim dijelom zadnjim tijela. Prebacujemo se naprijed i nakon čega izbacujemo prednji krošije u smjeru protivnika daleko ispred sebe. Najbolje kada bacamo taj daleki krošije jeste da okrenemo palac prema sebi kako bi taj udarac mogao biti još dalji i kako bi bolje pogodio metu. Nakon ovog krošeja bacamo zadnji uppercut u glavu tako što ćemo čitav svoj zadnji dio tijela okrenuti u udarac, podići šaku. Odmah nakon zadnjeg uppercuta koristimo se čitavim tijelom te se rotiramo prema protivniku zajedno s prednjim uppercutom u tijelo. Nakon što smo ga uspješno izveli, prednjom nogom gazimo u istu stranu i bacamo zadnju nogu visoko prema glavi protivnika. Nakon uspješno bačenog zadnjeg high kicka vraćamo se u početnu poziciju garda. To bi bilo to od kombinacija koje ćemo učiti u ovom videu. Sada za kraj ostavljam vam jedan trening koji možete probati odmah od kuće bez opreme. Možete ga naravno kao i uobičajeno probati i ako imate opremu sa nekim partnerom ili na vreći ili gdje već probavate, kako već vježbate, nije bitno. Uglavnom bitno je da probate, da odradite trening jer na taj način ćete najbolje i naučiti. Ako ste dobili neku vrijednost iz ovog videa i ako vam se sviđa ovaj sadržaj, podržite ga tako što ćete lajkati ovo, komentarišite dole, napišite da li vam se sviđa, napišite mi šta sam dobro objasnio, ako sam nešto propustio slobodno recite mi to i ako vas zanima nešto za buduće videe što želite da vam objasnim, slobodno mi pišite, odgovaram na sve komentare, želim vaš feedback kako bi ovo mogao napraviti još bolje. Također, subscribeujte se na kanal i pratite za sljedeće videe, trudit ću se da objavljujem što češće, što više videa kako biste mogli naučiti što bolje i što brže ovu vještinu.